ভাইটা আবেশে যজ্ঞকুণ্ড মধ্যে গাড়িগলা আলো সে কোন আর আসি বলে উঠি ভাইরে কହୁଛି ଇଏ ଏଠାରେ ଚାଲିଥା ତୁ ତ ଗୋଟେ ଛାର ମର୍ଖ ରଖିଛ ତୁ ପୁଣି ମୋ ଭାଇକୁ ମାରିବୁ ସୁଭଦ୍ରା ମହାରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ ଅଛି ମୁଁ ଆଜି ତ ସତୀତ୍ୱ ନଷ୍ଟ କରି ନେଇଯିବି ମହାରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ତୁମ ପାଦକୁ ପଡୁଛି ସେନା ଗଛର ଶିର ତୋତେ ଆଜି କେବେ ନ କରିବ କ୍ଷମା সতীত্ব নষ্ট করি লাগিয়া 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 লাগিয়া
ନ ଆସନ୍ତି କେହି ନେଇ ପୁରା ବିରାମ ଆଜି ହେଲା ତୋର ମରଣର ଦିନ ଆଜି ହେଲା ତୋର ମରଣର ଦିନ ପଦ ଗୀତରେ ତୋରେ ବନ୍ଦାନା ଜମ ଦେଖ অর্জুন এ সেনা দক্ষ রহস্যরা তোকে আজি কেবে নকরিব ক্ষমা তাহলে এই দাও শক্তির পরীক্ষা ଦେଖିଲୁ ତ ରହସ୍ୟା ଆଜି କାହାର ହେଲା ବିଜୟ ତୋତେ ଆଜି ମୁଁ ହତ୍ୟା କରି ପଠାଇବି ସେଇ ତମର ମନ୍ଦିର ନାଇଁ ରେ ଅର୍ଜୁନ ମତେ ଥରକ ପାଇଁ କ୍ଷମା କରିଦିଏ ମୋର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ରେ ସବୁ ଦୋଷ ସେ ମହାରାଜାଙ୍କର ଏ ରହସ୍ୟା ତୋତେ ଆଜି ମୁଁ କେବେ ନ କରିବି କ୍ଷମା ନାଇଁ ତୋତେ ଆଜି ମୁଁ ପଳଉଛୁ ମୋର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ଇଏ ସେନାପତି ବୋଲେ ମୁଁ ଆସିଛି ହାରିଗଲୁ ଆମକୁ ଏଥର ଛାଡ଼ିଦେବି କାହିଁକି ହାଲ ଛାଡ଼ିଦେବି ତୁ କାମ କର ସେ ନାରୀର ପାଦ ଧରି କ୍ଷମା ତାପରେ ଯିବୁ ସିଏ ମାନୁଛି ମୁଁ ଶୁଣାଟି ଖାଲି ଆଉଛି ଖାଲି ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ମତେ ଟିକେ କ୍ଷମା କର କଣ କହିଲୁ
कौन तते मैं कथि मना करिछि तते बारंबार मना कला पर भी तू पुणी आसी मते उपभोग करबो इन कहू ना चलो चापी दियो उपभोग करबी ना ए म्यूजिक के दोसी केमिति उपभोग करा जाय ए म्यूजिक के दोसी चलो चापी दियो तू आली आमो मो किछि आली छाड़ी देवी मार दिन आसीबन ना तो मास तू एथ मरु हला पाइनु आउ बच्ची रहले पुलिस काम करू करिबुनु करिबुनु एले कौन जानिनु ए कौन जानिनु चलो चापी दियो सुभद्रा आसो सुभद्रा बहुत संघर्ष करी थकी पड़ी थी मु तुम पाद पंचायत देवी आ तुम विश्राम लेबो चलो